شام بخیر مخلصان فوتبال تاجیک. ماه مارت چمپیونات نوبتی تاجیکستان اوید به فوتبال آغاز می شود و مسلم است که فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته های لیگ عالی یکم و دوم البته آمادگی ها را به این موسم شروع کردند. و این شام ما یک صحبت داریم با دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شریف اطراف آمادگی لیگ فوتبال تاجیکستان به موسم نو. خوش آمدید. خوب، در کدام جریانند کارهایی که باید انجام شوند تا آغاز موسم؟ تشکر زیاد سروبشوی عزیز برای دعوت و اشتراک در یک برنامه برمحل، یعنی که پیش از آغاز موسم نو چمپیونات رو در نظر دارم. نخستین تمام هواداران فوتبال، علاقمندان فوتبال، مخلصان وطن عزیزمان را برای شروع موسم نو که در آستانه آغاز است تبریک و تمنیات نیک دارم. لیگ فوتبال تاجیکستان هنوز در ماه دکبر سال 2025 نقشه چهاربینی های خویش را برای موسم سال 2026 تهیه و آماده نموده بود و همزمان در دایره قرارهایی که در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به تصویب رسیدند برای موسم 2026 تهیه نموده، یعنی تکمیل نموده کار خود را در دایره یا اینکه چهارچوبه این نقشه چهاربینی ها شروع می نماید. لیگ فوتبال تاجیکستان هنوز شروع از ماه دکبر سال سپری شده در تهیه و آماده سازی سندهای معیاری تنظیم کننده ساحه فوتبال، خاصتا لیگ فوتبال تاجیکستان یعنی نظام نامه ها کار را شروع نموده بود. همزمان روند لیسانسیه کنانی کلوب های لیگ عالی را اعلان کرده بود برای تمام دسته های لیگ عالی و لیگ یکم که امسال نخستین روند لیسانسیه کنانی نخستین بار از طریق برنامه لیسانسیه کنانی، برنامه معمولی لیسانسیه کنانی کلوب های لیگ فوتبال تاجیکستان، یعنی برنامه رقمی است، برنامه کلاس میگوییم، راه اندازی می شود و در هیئت کمیسیه با صلاحیت لیسانسیه کنانی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که کارمندان لیگ فوتبال تاجیکستان نیز شامل هستند الکی کار را از ماه ینور شروع نموده تا خود حال، یعنی تا امروز زیاده از 9 شهر و ناحیه ها از رفت لیسانسیه کنانی قرار گرفتند و این تشریف آورد این کمیسیه به این شهر و ناحیه ها و واخوری های سودمند با مسئولان کلوب های لیگ عالی، کلوب های لیگ یکم و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه های داخلدار که در آن شهر و ناحیه کلوب های لیگ عالی، لیگ یکم فعالیت می نمایند، واخوری های سودمند انجام داده شد و کاری کمیسیه تا 3 فوریه ادامه دارد. در نظر دارم کمیسیه لیسانسیه کنانی کلوب های لیگ عالی و لیگ یکم را از ورزشگاه ها تشریف و بازدید هنوز ادامه دارد. کمبودی ها برملا کرده شده ایستادند و برای رفع کمبودی ها دستورهای مشخص و سپارش های علاوگی به مسئولان دسته ها پیشنهاد شده ایستاده است. بسیار خوب. سبحان، امسال یگان دیگرگونی پیش بینی می شود مثلا در برخی از طلبات هایی که مثلا البته کنفدراسیون فوتبال آسیا با فدراسیون فوتبال تاجیکستان میکنند و البته شما در نوبت خود با دسته ها با کلوب ها یا اینکه همان طلبات هایی هستند که سال پار یعنی موسم گذشته بودند، یعنی تغییرات دیگرگونی ها هستند یا نه؟ البته فوتبال یعنی ساحه فوتبال در نظر دارم خاصتا فوتبال کلوبی را سال از سال تکمیل می‌یابد و مطابق به طلبات زمان، مطابق به آن دستورهایی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی فوتبالی از جمله فیفا یا اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد می‌شود، ما نیز تمام طلبات و نظامنامه و دستورهای نظامنامه‌های خود را با آن مطابق می‌نماییم. البته در نظر دارم با آن طلبات‌هایی که بین المللی است، خاصتا در سمت لیسانسیه کنانی کلوب ها در موسمی در پیش ایستاده باشد، یعنی که موسمی خطا نمی‌کنیم اگر موسمی جاری گوییم که هنوز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شروع شد، بله، وابسته به جلب بازیگران
то 19 сола یعنی дастур шуд аз ҷониби кумитаи иҷроии федератсияи футболи тоҷикистон ки мо вазифадор ҳастем ин дастурро иҷро кунем ҳамчун лигаи футболи тоҷикистон ҳамчун мақоми пешбарандаи футболи клубӣ вобаста ба ҷалби 19 солао ки дар ҳайати ҳар як дастаҳои лигаи олӣ бояд як нафар 19 сола яъне футболбози 19 сола ҳатман дар майдон дида шавад. ин яъне як қарор ё ин ки чизи наве ҳаст ва масъалаи вобаста ба масъалаи бозингарони хориҷӣ бошад. дар мавсими кунунӣ 5 ҷамъи 2 аст яъне 7 легионер 7 бозингар яъне дар маҷмӯъ ба ҳар як даста яъне ҳаққи ҷалб карданро дорад ва дар худи майдон бошад 5 нафар бояд дар як вақт ворди бозӣ шаванд. аммо фикр мекунам субҳон инҷо як дигаргунии хеле вижаи дигар ҳам ҳаст. ҳамакнун дастаҳои лигаи олӣ бояд ҳамаи сармураббиҳошон муҷаввизи пуро дошта бошанд. албатта вобаста ба муҷаввизи пуро яъне литсензияи пурое ки мегӯем аллакай 2 сол пеш дар асоси қарори кумитаи иҷроия ин чиз ба дастаҳо эълон карда шуда буд. мо расман ҳам муроҷиат карда будем. дастаҳо дар тӯли 2 сол омодагӣ диданд барои ҷалб кардани сармураббиён яъне мураббиёни асосии дастаҳо ки дорои муҷаввизи пуро бошанд ва имсол шуруъ аз ҳамин сол яъне тамоми дастаҳои лигаи олӣ вазифа доранд ки ба ҳайати мураббиёни худ яъне сармураббии асосии дастаро бояд дорои муҷаввизи пуро бошад даъват намоянд. бисёр хуб. дар бораи легионерҳо дар ҳаминҷо зикр шуд. ман мехостам дар бораи паҳлӯҳои ба қавле ки юридикӣ ин масъала мо шумо суҳбат карда бошем, зеро ки хуб медонем ки бисёри аз дастаҳо бо ҳамин чиз рӯбарӯ мешаванд. дар таҳияи ман ҳамин ҳуҷҷатҳои легионерҳо, омода кардани онҳо, мисол гирифтани иҷозатномаи онҳо барои ташриф, барои вуруд, барои хориҷ шудан аз кишвар, хеле ҳамин нуктаҳое ҳастанд ки бояд дар сатҳи ҳамаҷониба ҳал шаванд. хуб дар ин ҷода чӣ гуна корҳо анҷом мешавад? бале масъалаи ҷарби бозингарони хориҷӣ яке аз масъалаҳои ҷиддӣ аст. дар назар дорам он муомилаҳое ки байни бозингарони хориҷӣ ва байни дастаҳо яъне клубҳо ба амал меоянд. бояд клубҳои лигаи олӣ ки легионер дар он ҷо иҷозат аст бояд дар ҳамин масъала бисёр ҷиддӣ ва нозук бошанд. бале лигаи футболи тоҷикистон солиёни гузашта курсу семинарҳо вобаста ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои бозингарон ки дар он ҳамзамон масъалаҳои анамин ҳуқуқии легионерон баррасӣ мешавад дар баргузор карда буд ва имсол низ мо дар моҳи феврал даҳаи дуюми моҳи феврал низ дар нақша дорем бо ҷалби ҳуқуқшиноси байналмилалӣ дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии эрон даъват намоем ва як семинари густурда дар ҳамин масъала баргузор кунем. масъалаи ба имзорасонии шартнома бо бозингарони хориҷӣ бошад дар мадди таваҷҷӯҳи мо низ қарор дорад. вақте клубҳо ба лига ташриф меоранд ё ин ки машварат мекунанд мо ба онҳо ҳатман машваратҳои ҳуқуқӣ вобаста ба анамун ӯҳдадориҳои худи легионерҳо пешниҳод менамоем ки мабодо дар рафти мавсим ягон чӣ бигӯем чолишҳо миёни даста ё ин ки миёни легионер ва даста ба вуҷуд наояд. вале ҳастанд ҳолатҳое ки баъзан мадди назар мемонанд ва дастаҳо ба баъзе мушкилиҳои ҳуқуқӣ бо бозингарони хориҷӣ гирифтор мешаванд. вале ин сол то сол хеле коҳиш ёфтааст. агар дастаҳо огоҳии хуб пайдо карданд ва машваратчиёни хубам ки ҳастанд ба дастаҳо машваратҳои ҳуқуқӣ пешниҳод мекунанд. хуб субҳон дар ҳамин феҳрасти талаботҳои лига барои як даста, албатта ба ғайр аз оне ки масалан варзишгоҳҳо бояд дар сатҳи олӣ бошанд, чамазор масалан чанд талаботи дигар, албатта ҷобаҷогузорӣ, масалан ҳуҷҷатҳо, таҳияи ҳуҷҷатҳои комил, дастурамалҳо, ҳама чизҳое ки бояд бошанд. кадом чизҳои дигар боз ҳастанд дар ҳамин феҳристи талаботҳои шумо ки мутаассифона дар раванди чанд соли пешам мо он чизро мушоҳида мекардем ки на ҳама дастаҳо ба дараҷаи даркорӣ мана ҳамин талаботҳоро иҷро мекунанд. бархе аз ҷузъиёти кӯчак ба ҳар сурат мемонад, аммо то имсол фикр мекунам ки аллакай дастаҳо ҳам ба қавле ки таҷрибаи комил пайдо кардан, аммо ба ҳар сурат ҳастанд ҳамон ҷузъиёте ки бояд бартараф шаванд ё ин ки дигар ҳама комил шуда. албатта ҳар соҳа
پورا کامل نمیشود یک بار. بله یعنی که این تدریجی به حدی کمال میرسد با گذشت سال با جلب تجربه های گوناگون پخته میرسد در نظر دارم هر یک سمت و از جمله ساحه فوتبال سمت لیسنزیا کنونی کلوب های فوتبال هم همین گونه است. لیگ فوتبال تاجیکستان هنوز سال 2020 نظامنامه لیسنزیا کنونی کلوب های لیگ اولی لیگ یکم در جمهوری تاجیکستان را تهیه کرد که در همان نظامنامه تمام معیارها، تمام طلباتها، تمام مقرراتی که باید یک کلوب انجام دهد در اونجا درج شدگی است. همین نظامنامه سال تا سال وابسته به طلبات زمان، وابسته به طلبات فوتبال معاصر تکمیل می‌یابد و نشریه 2026 خود همین نظامنامه مذکور نیست. بسیار همه پهلوهایی را که ما در سال 2020 نمیتونستیم تطبیق کنیم، یعنی طلب کنیم از کلوب ها، البته در سال موسم 2025 2026 ما همین طلبات ها را تدریجا به کلوب ها تطبیق کردیم، یعنی پیشنهاد کردیم برای تطبیقشون. بله، نکته های هستند که هنوز وقت میخواهند برای پورا تطبیق کردن آنها، مثلا جلب حقوق شناسان ساحه فوتبال. یعنی هر یک کلوب یا اینکه دسته باید حتما در هیئت مأموری، یعنی اداره مدیریت خود کلوب حقوق شناس داشته باشد. ولی چگونه که میبینیم همین پهلو کمترک دسته های ما عقب میمونند، چون که متخصصان ساحه حقوق شناسی بین المللی اونقدر دسترس نیست. هستن با حقوق شناسان خارجی هستند که کلوب هامون هنوز به طور فاصلوی همکاری میکنن، ولی در خود جمهوری هنوز همین مسئله جواب پوره خود را نیافته است. و سمت مارکتینگ باشد نیست، علاقه کلوب ها آستا تکمیل میدهند. ما سالیان اخیر یعنی موسم های 23 24 25 میبینیم که سمت مارکتینگ کلوب های ما نیز در یک درجه خوب علاقه رفته ایستادند، یعنی که در سمت درست هستند. خاصتا مثلا کلوب فوتبالی استقلالی شهر دوشنبه که ساحه مارکتینگش خوب است، یعنی نمونه بود میتواند برای دیگر دیگر دسته ها نمونه میتواند باشد. کلوب فوتبالی ریگارت دست روشن کلوب هم نیست هنوز. از سال 2024 علاقه سمت مارکتینگش خوب است برای تبلیغات، برای همکاری، برای جلب سرپرستان و شریکان رشد فوتبال. گفتن ممکن است که من همین جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان این البته سرآغاز همه آمادگی های دسته ها با موسم نو است. بله، جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان هنوز اگر خطا نکنم از سال 2012 راه شده است، یعنی این موسم 13 خود همین مسابقه می باشد. مسابقه مذکور بسیار یک زمینه خوب است برای آماده شدن کلوب ها برای موسم نو، از لحاظ تاکتیکی، فیزیکی و برای از نظر گذارانی خود فوتبال بازانی که نو به دست جلب میگردند، بسیار یک زمینه خوب است. بله، این مسابقه از دو مرحله عبارت است. مرحله منطقوی یعنی مقدماتی که در منطقه ولایت سوخت و ختلان برگزار میگردد و دوشنبه اینچنین، و مرحله فینالی که از هر یک منطقه وابسته به مقررات خود نظامنامه دسته ها شامل میشن به قسم فینالی، و مرحله فینالی خود مسابقه در شهر دوشنبه به طور متمرکز برگزار می شود. فکر میکنم کلوب ها باید برای اشتراک، برای از نظر گذارانی فعال باشند که همین مسابقه بسیار زمینه خوب است برای تیاری آنها. بسیار خوب. مسئله اصلی و اصولی در فوتبال ما البته مسئله داوری هست. خوب تا کدام اندازه داوران را شما مثلا با برگزار کردن کورس و سمینارهای مختلف آماده میکنند؟ هرچند که داوران ما خیلی داوران حرفه‌ای شدند، البته در بازی‌های بین المللی در مسابقه فراق‌قروی شرکت میکنند، اما به هر صورت ما که از لحاظ تکنیکی به درجه درکاری از همه زاویه ها مثلا یک حالت را نشان دادن نمیتوانیم، دیگر بحث های خیلی طولانی و بحث های زیاد میشوند، مثال در بودن گل یا نبودن گل، یا به اصطلاحی که مثلا حالت غیر بازی و غیر نوبازی. خوب تا کدام اندازه من همین هماهنگی در کاری داوران ور، داوران میدان همکنون دیده می شود که ما به قولی که این موسم کمتر مشکلی بکشیم؟
масъалаи доварӣ дуруст шумо зикр кардед. яке аз масъалаҳои нозук яъне ки масъалаҳое аст ки дар маркази таваҷҷӯҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи Тоҷикистон қарор дорад ва ин самт сол аз сол такмилёфта истодааст. чӣ гуна ки зикр кардед, доварони мо аллакай ба ҳайати доварони элитаи конфедератсияи футболи Осиё шомил шуданд, ки ин як падидаи хуб аст, чунки дар бозиҳои байналмилалӣ таҷрибаи хубтар мегиранд. хато накунам, агар ҳамин барои соли нав 26 довари мо аллакай ба ҳайати доварони конфедератсияи футболи Осиё шомил шуд. миёнашон бонувон ҳастанд? мазорат мепурсам. бале тақрибан 6 то 7 бону дар онҷо шомил аст. бисёр хуб. вобаста ба курсу семинарҳо бошад, департаменти доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар даҳаи дуюми моҳи феврал, чӣ гуна ки иттилоъ ёфтем мо, тақрибан 3 то 4 курсу семинарҳо бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ, аз ҷумла мутахассисони дастурдиҳандагони самти вар низ даъват мешаванд, баргузор мешавад дар шаҳри Душанбе. ва мо низ дар асоси нақша дар ҳамкорӣ бо департаменти доварон ва нозирони Федератсияи футболи Тоҷикистон як ҷаласаи густурдае бо иштироки мутахассиси хориҷӣ ва сармураббиёни клубҳои Лигаи Олӣ, Лигаи Якум дар назар дорем, ки дар он ҷо тамоми навгониҳо, тамоми нозукиҳои доварӣ ба сармураббиён гуфта дода мешавад ва яъне як семинари интерактивӣ аст, мушовиравӣ аст миёни сармураббиён ва миёни дастурдиҳанда. бо ибтикороти президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар футболи мо озмуни мухлиси сол баргузор мегардад ва фикр мекунам ки бисёр ҳосили хуб дод. таи 2 соли охир ман ҳамин дар фарҳанги мухлисӣ хело тағйиротҳои комилеро дидан мумкин аст. умуман хуб, имсол чӣ гуна баргузор хоҳад шуд ҳамин озмуни мухлиси сол? озмуни беҳтарин мухлиси сол, агар ба назар гирем, ин мавсими ҷойро соли сеюмаш мешавад, ки бо ташаббуси бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ роҳандозӣ мегардад миёни клубҳои Лигаи Олӣ, Лигаи Якум, яъне дар алоҳидагии ҳар як лига ба худаш. бисёр озмуни хуб буд. мо натиҷа ва самараҳои ин озмунро дар ҷамъбасти ҳар сол баррасӣ мекунем. натиҷаҳои хуб дод, яъне шумораи мухлисон дар варзишгоҳҳо зиёд шуд, яъне ки одобу ахлоқи фарҳанги мухлисӣ боло рафт. солиёни пеш, чӣ гуна ки зикр карда будем дар дигар мусоҳибаҳо барномаҳо, солиёни пеш мо медиҳем ки баъзе варзишгоҳҳо бо сабаби бадахлоқӣ ё ин ки қоидавайронкунии худи мухлисон баста мешуданд ба муҳлати 2 бозӣ 3 бозӣ. солҳои охир ҳамин падида хеле кам шудааст, коҳиш ёфтааст. яъне ин ҳам бошад таъсири ҳамин озмун аст. мо мебинем фанклубҳо таъсис ёфтанд, роҳбарони фанклубҳо интихоб мешаванд ҳар сол. дар самти худи мухлисӣ дохили майдон бошад, навгониҳои зиёд мебинем, шиорҳо, шеърҳо, яъне ки ҳамун валвалаву чӣ гӯем мухлисие ки мо интизор будем аллакай пайдо шудааст. яъне фикр мекунам ки то як 2-3 соли оянда мо дар нуқтаи ҳадафи асосии худи ҳамин мусобиқа пурра мерасем. бисёр хуб аст. чаро? чунки бибинед, албатта футбол барои мухлис аст ва мухлис бояд ба футбол ҳамчун ба як тӯй, ба як сур биравад. албатта дар онҷо бо кӯдакон албатта рафтан лозим аст. замоне ки дар онҷо кӯдак аст, албатта бояд ахлоқ риоя шавад. бисёр хуб аст, бисёр иқдоми хуб аст. албатта фикр мекунам ки ба ҳадафҳои бузург хоҳем расид. субҳон як мушкили дигар дорем. таи 2 соли охир ки мо чемпионатро барвақттар шурӯъ мекунем. албатта ин сабабҳои худро дорад, зеро ки бозингароне ки дар мунтахаб бозӣ мекунанд, то бозиҳои мунтахаб бояд ки дар сатҳи физикии хуб қарор дошта бошанд. мин ҷумла имсола мо 31 март бо Филиппин як бозии хеле ҳалкунанда дорем ва бояд албатта бачаҳои мо омода бошанд. ин як тарафи масъала. аммо тарафи дигари масъала ин аст ки на ҳамаи варзишгоҳҳо барои қабули бозиҳои даврҳои аввалини чемпионат
آماده می شوند و بیشتری بازی ها در شهر دوشنبه برگزار می شوند. این مسئله هم بررسی شده است، یعنی پیش بینی شده است که در صورت روبرو آمدن باز به همین مشکل سال پر بازی ها در شهر دوشنبه برگزار شوند، در کجا برگزار شوند؟ یعنی дуруст қайд кардед. дар асоси ҳамон дурнамое ки лигаи футболи тоҷикистон таҳия намудааст, мо бояд қадам ба қадам, сол ба сол якам бо иқлими футболи муосири байналмилалӣ мутобиқ шавем. 100%. яъне мебинем ки давлатҳои абарқудрати футболӣ агар гӯем мавсимҳои худро тирамоҳу баҳорӣ монданд, оғози мавсимҳои худро. ва мо низ албатта инҷа омилҳои дигарам ҳаст ва ҳадафҳои асосии худи лигаи футболи тоҷикистон ҳам ҳадафи асосияш барои бармаҳал шурӯъ кардани мавсими имсолаи дастаҳои лигаи олиам омодагии хуб, чӣ гуна ки шумо зикр кардед, омодагии хуб ва дар як сатҳи хуби физикиву тактикӣ қарор гирифтани бозингарони дастаи мунтахаб аст ки дар пеш мо рӯзи 31 марти соли ҷорӣ як бозии ҳалкунанда ва бозии хуб дорем бо дастаи якачини филиппин. ва ин заминаи хубе ҳам мешавад барои сармураббии дастаи мунтахаб ки дар рафти бозиҳо бачаҳоро интихоб мекунанд, мебинанд. вобаста ба омодагии варзишгоҳҳо бошад, фикр мекунам мо бояд аллакай дар зеҳни худ масъулон, чӣ масъулони клубҳо бошад, чӣ масъулони федератсия, чӣ аз лига, яъне ҷомеаи футболӣ бояд аллакай ҷо кунем ки интизор нашавем табиат барои мо майдонҳоро тайёр кунад. чӣ гуна ки имрӯз дар тамоми соҳаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ки навгониҳо аст, яъне ҳам радифи қадами замон бошем, ҳам радифи тамоилҳои нави технологӣ бошем. майдонҳоро бояд барвақттар омода кунем. яъне агар мо аз моҳи ноябр, декабр ҳамин кор қати шурӯъ шавем, машғул шавем барои омода кардани майдонҳо, чаманҳои варзишгоҳҳо, ман фикр мекунам ки моҳи март хеле ва хеле варзишгоҳҳои мо омода мешаванд, хосатан дар иқлимҳое ки дар минтақаҳое ки иқлими гарм доранд. ва имсол мо низ нақша дорем, бале ба эҳтимоли зиёд ба шакли мутамарказ дар шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи душанбе даврҳои якум дуюми чемпионати тоҷикистонро байни дастаҳои лигаи олиро баргузор кунем. варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе аллакай омода аст ва варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ва атрофи он. хуб, таи чанд соли охир мебинем ки хеле қадамҳои густурдаро футболи тоҷик мениҳад. омадани чанде аз сармураббиёни хориҷӣ дар клуби марказии варзиши артиш, дар хуҷанд, дар равшан ва итминон дорем ки дар истиқлол ҳам як нафар аз сармураббиёни хеле ҳирфавӣ хоҳад омад. яъне дар мунтахаби мо албатта мутахассисони сербӣ кор мекунанд. яъне ин аз он далолат медиҳад ки давра ба давра, сол ба сол маъруфияти футболи тоҷик дар на танҳо қораи осиё, балки дар ҷаҳон болотар меравад ки бибинед ҳамакнун дигар аз аврупо ҳам ба футболи мо таваҷҷӯҳ мекунанд ва дастаҳои моро сарварӣ мекунанд. бале, ин дуруст қайд кардед. яъне футболи мо имрӯз дар назар дорам ки соли 2026 на он футболе ҳаст ки соли 2019 буд, 2018 ё 2017. сол ба сол қадамҳои нав мениҳад, пешравиҳои соҳа дида мешавад, коргузории корбарӣ дар худи сатҳи клубҳо ба дараҷаи хуб аллакай ба роҳ монда шудааст. мутахассисони хуб, дар назар дорам менеҷерҳои забондон, ҳуқуқшиносони агарчи фосилавӣ ҳам бошанд, хуб ба клубҳо ҷалб мешаванд. сатҳи коргузории клубҳо баланд меравад ки таваҷҷӯҳи ҳамин мураббиён ё ин ки бозингарони хориҷӣ ба клубҳои мо зиёдтар мешавад. албатта дар ин ҷо саҳми телевизионҳои варзишии мамлакатро нодида гирифтан номумкин аст. яъне ки дар назар дорам телевизиони варзиш, телевизиони футбол, шабакаҳои пахшкунандаи варзишии мо бисёр саҳми хуб арзанда доранд. дар ин чи ҳам барое ки тариқи телевизион, тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ футболи мо ба ҷаҳониён аллакай пахш мешавад, нашр мешавад ки онҳо мебинанд ва ба дастаҳои мо ҷалб мешаванд ва розӣ мешаванд барои саҳмгузорӣ, барои коргузорӣ
برای فعالیت کردن در چه سطح منتخب و چه در سطح کلوبی میآیند. برآمد خوبی دسته های ما در بازی های بین المللی هم عامل همین چیز هست. در بازی های لیگ قهرمان های آسیا در نظر دارم که سرمربیانی که جلب میشن البته در پیش اونها هدف ها گذاشته می شود و بعد آنها به هیئت کلوب های ما شامل میشن و راضی میشن برای فعالیت کردن و میآیند. و سوال آخرین این که البته آمادگی ویژه برای استقبال سزاوار روز 25 می روز جهانی فوتبال است. بله، علاقه نقشه چهاربینی های تجلیل از روز جهانی فوتبال که روز 25 می در سراسر جمهوری جشن گرفته می شود علاقه تهیه شدند و شروع از ماه اول فوریه وخوری ها، یعنی که ارسال همین نقشه چهاربینی ها با ولایت ها شروع می شود و فکر می کنم باید در سال 2026 چه در سطح کلوبی فوتبال کلوبی در نظر دارم، چه در سطح منطقه ها، چه در سطح ولایت شهر و ناحیه های جمهوری از سال 2025 دیده خوبتر و برملاتر و یعنی که در یک سطح ضروری و سزاوار باید روز 25 مای را یعنی روز جهانی فوتبال را در تمام قلمرو جمهوری جشن گیریم و به جهانیان نشان دهیم که تاجیکستان کشوری فوتبال دوست، کشوری فوتبالی و مردمی فوتبال دوست دارد. بسیار خوب، بسیار خوب. نیت نیک نمی دولت بودند و البته در اجرای این تشبوس های نجیب، این ابتکارات خاصه البته برای شما، برای فدراسیون فوتبال تاجیکستان البته برای رو کامیابی میخواهیم و اطمینانم کامل است که همه این چهاربینی هایی که شما نقشه بندی کرده اید امسال در سطح بالا عملی خواهند شد. دوستان عزیز، یک صحبت داشتیم با سبحان شادیف، دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.